me questionar CAF. E me explica isso aqui publicamente. Nós também temos rapport de CAF de 2 de setembro. E aí aqui, caminha com a mesma visa. Relevant daarbij is ook dat er nog een discussie gaande is tussen Aruba en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie over de interpretatie van de normen van personeelslasten van 479 miljoen. En meesta visa, que é relevante que tem uma diferença de interpretação disso aqui. Não obstante, sei, tem o mesmo rapport aqui, CAFTA sigue, caminho que explica que o middelen está acceptado o caso aqui, dus entrada na Aruba, zowel de directe en de indirecte belasting ontwikkelen zich in het eerste halfjaar in lijn met het seizoenpatroon. 51,2% que Aruba está cumpre com a entrada na metade de ano. Arriba gasto, tá bom para nós mencionar isso aqui. Arriba parte gasto, de kosten lopen het eerste halfjaar vrijwel op schema. 46,6%. Dus de gasto também está on target. Que men, é gababo diferente caminho em manejo de governo. Pero no obstante de su rapport de 2 de setembro, lo que me está questionando, 23 de setembro, ni 2 semanas después, outro rapport de CAF, aqui tem esta avisar Koningsrijksministeraat, de begroting van het land en het sociaal crisisplan moeten per direct worden aangepast, zodat de begrote personeelslasten, inclusief werkgeversbijdrage, van het land en het sociaal crisisplan in 2019 conform het protocol in de totaal maximaal 479 miljoen. Esto es algo otro que tiene una diferencia de interpretación, pero 2 semanas después, esto manda un consejo na Rijksministeraat para dar una aanwijzing arriba algo que tiene una diferencia de interpretación. Então, que não me nota toma CAF na sério, e me fosse verá essa aqui de reunião também. Mas que era bom para nos explicar. E de mesmo rapport também, tá para assim, que já acaba Aruba paga, para mim está aí 118 milhões na interesse, CAF me está confirmando, que está 51% do total que tem que guardar pagar na interesse solamente aí aqui, que está uma suma de 232 milhões de florins. E agora vou calcular isso aqui, é também uma suma de 635 mil para cada dia, solamente na interesse livre praca com Mike Man e AVP de caso a que presta,